Tēnā koutou te whānau I tēnei rā tapu, te rā tuawhitu o te wiki. Ko te umuariki tēnei e mihi nui kia koutou katoa, nau mai hara mai, hoki mai. Tō tātou karakia I tēnei pōahiahi, the Lord's Prayer, karakia tuarima, karakia ki te atua. E tō mātou matua I te rangi, kia whakatapua tō ingoa, kia tai mai tō rangatiratanga, kia whakaritia tō hiahia ki te whenua, kia pērā anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou ānei anei, he taro mō mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou e murua I ngā hara o te hunga e hara niki a mātou. Kaua mātou e tuku kia whakawaia, engari whakaorangia mātou I te kino. Nō hoki te rangatiratanga, te kaha, me te kororia, āke, āmene. Ka pai whānau ānei tō tātou whakamārama our translation I tēnei rā tapu. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thine will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Ka pai whānau. Hei, kei te kōrero au I te reo Pākehā, e whakamārama I oku whakaro. I think this word karakia, myself personally, I've been trying to check it out for its whakapapa, but I think the word karakia came about when the kaitiana, when Christianity came to Aotearoa, back in those days. And because karakia was based on their, all the different denominations of these type of karakia, the Lord's Prayer, and each denomination, the Catholic, the Anglican, the Presbyterian, each one sort of had versions of some of these karakia. And a lot of the karakia, they were about ihu karaiti, about Jesus Christ, and hence the word karaiti and karaitiana. And from that they had the scriptures, and then they called them karaipeture, ngā ture o te karaipeture. Ka pai, and then I think myself personally, the word karakia has evolved through all those times. I personally think, or our tipuna, I think they had probably hundreds and hundreds of types of karakia, and today we use the word karakia as a generic term for all the different types of taku, wairia, and all our different karakia. Anyway, whānau, got to cut it short. Gonna have to cut it short here anyway. They say, e toru ngā mea nunui, e ki ana te paipera, whakapono, tumanako, me te aroha. Aroha nui whānau, I'll catch you on the 2-for-1 special. Learn this one for now.